Ассаляму алейкум, урметли серчилер, хаберлер автонетиджелері программасы авалетілі. Студияда мен Айша Шуакова чалышам. Ярым саат içinde Қырымда олып кечкен эссас хаберлерден танышыдыжем. Қырым баринын 5 yılığı Yarımada sakinlerini hayırlamak için Vladimir Putin keldi. Cumhuriyetimizin muvaffaqiyatleri hakkında Devlet Dumasının tribunasından Ruslan Balbek Federal Toplaşıvının yukarı palatasında çıkışta bulundu. Boğurça kasabasında Kırım Bari dep adlandırılgan park açıldı. Tantana Kırım Rus erkanına kirgeninin 5 yılığına bağışlandı. Halk diplomatiyası işte Kırım'a Almanya'dan eyiyet geldi. Sınırlar silinye Kırım'dan eyiyet Ceneva'daki tögerek masada iştirak etti. Bu ve başka hadiseler hakkında yarım saat içinde seyretiniz. Keçken haftamız Kırım barine bağışlanған hadiselerinden belgilendi. Franco adına Cumhuri Kitapxanasında yarım adamızın sakinleri ve musafirleri ile Rusya Prezidenti Vladimir Putin görüşüp geçirdi. Cumhuri Kitapxananın salonunda Yarımada'nın sakinleri ve musafirleri Rusya Prezidenti Vladimir Putin'le görüşmek için toplandılar. Memleketimizin başı oy subiyetine referandumның 5. yıl dönümüne bağışlanған hayırlavlardan başladı. За предыдущие 5 лет сделано немало, но сразу же хочу оговориться. Все, что делалось и делается до сих пор, это вещи фундаментального характера и длительного цикла реализации. Но без них невозможно развитие Крыма вообще. Президент kaydetkеніне көре, жемачылықнен более сербес qorunuşuvlar onun için vaqt birinci yerde tura. Rusiyadaki milletler ara muhabbetligi ise devletinin temelini yaratkanını da koştu. Çeşit din ve milletlerinin vekilleri cevap olarak prezidentke teşekkürlerini bildirdiler. Devletinin desteği isetili dep kaydettiler. Koruşuv ketişatında Kırım muftisi Emirali Ablayev Vladimir Putin'ge Ахмеджеттегі Cuma Camisi'nin açılımına davet etti. Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите от имени всего крымско-татарского народа, от имени мусульман, сказать вам огромное спасибо. То, что вы делаете сегодня для мусульман и всего Крыму. У нас строятся школы, садики. И самое драгоценное для мусульман – это соборная мечеть. Мы, когда первый раз встретились в Ялте, с вами попросили выделить нам земельный участок для строения соборной мечети. Но спасибо огромное, сегодня нам обещают открытие соборной мечети. Позвольте пригласить вас на открытие соборной мечети. Mufti Vladimir Putin'ge müracaat etip Cuma Camii'nin açılımına Türkiye Prezidenti Recep Erdoğan'ı davet etmeye rica etti. Президента Турции Эрдогана я уже пригласил. Он знает об этом. И насколько я понимаю, так очень положительно отнесся к этому приглашению. Koruşuv'da Kırım Mühendislik ve Pedagogika Üniversiteti'nin şerefli prezidenti Fevzi Yakubov da bulundu. O Kırım yolbaşçısı Sergey Aksionov'un işine yüksek kıymet kesti. Я пережил 10 премьер-министров в Крыму до Сергея Валерьевича. Каждый последующий для Крыма работал хуже каждого предыдущего. Поэтому мой намек, ради Бога, не забирайте от нас Сергея Валерьевича. А Крым мы сделаем. Спасибо. Ради Бога не будем забирать. Devlet yolbaşçısı öz növbetinde pısı anenevi konfessiyalar milletler ara barışık ve tınçlığa öz hisselerini koşkanlarını kaydetti. O akımet Rusya'da din ara birdemligini pektilmesi uğrunda öz işini devam etkeninde işandırdı. Naciye Isayeva, Hasan Abibulayev, Ervin Emiraliyev, millet için. Ruslan Balbek Devlet Dumasında çıkışta bulundu. Mebus kaydetkenine göre Kırım barinin юбилейі bütün memleketini ve siyasi kuvvetlerini birleştirdi. Айтқанына göre Rusya öz adamlarını ve medeni fezasını korçalayıcı devlet gibi gösterdi. Мы прошли ряд испытаний. Крым пытались задушить всевозможными блокадами, и продовольственной, и транспортной, и энергетической. Но Крым выстоял. 5 лет это были испытания, тест на прочность нашей экономики, проверка нашей армии и вызов нашему обществу. И мы все вместе прошли эти испытания с достоинством. Наша экономика удержалась,
наша армия подтвердила свою боеспособность, а наше общество, вне зависимости от разности мнений и свободы слова, подтвердило, что не согласно и не готова плясать под диктовку Запада. Именно это и есть результат Крымской весны, когда мы показали, что в вопросах национальной безопасности, защиты национальных интересов российское общество и российская власть способны объединиться в единый кулак. Руслан Балбек Крым Русияны бағлаған терен тарихи темелерні де белгіледі. Крым не только врос в Россию своими инфраструктурными колоссальными проектами, этой трассой Таврида и аэропортом Симферополь, и эпохальным строительством Крымского моста, это незримые корни и узы, которые были заложены еще 300 лет назад, когда крымчане в Белогорске на Белой скале Аккая дали присягу на верность России. Хочу напомнить, что присяга отличается от волеизъявления еще тем, что сопряжена была с клятвой на верность, которую дали территориально жители полуострова, Тамани, часть Кубани и причерноморские земли между Дунаем и Днепром. И этой присяге остались верны. Русия президенты Владимир Путин, лидеры России Лейхасының ғалибы Эмиль Зиядиновнен Корышев кечірді. Логистика инкишафы ақында сөз жүрсетілді. Как вы думаете, открытие железнодорожной ветки по Крымскому мосту, насколько оно будет эффективным и что нужно сделать для того, чтобы это эффективно заработало, имея в виду всю логистику полуострова? Если рассматривать железнодорожную ветку, можно провести аналогию с Крымским мостом с автомобильной частью. То есть это огромный толчок. Железнодорожная ветка даст еще более внушительный толчок, потому что это пойдут грузы намного более больших объемах. Это будет сразу драйвер и в экономику, и в туристической отрасли. Это будет просто огромный толчок. А что для этого сделать? Сейчас, в принципе, много делается. Транспортные пересадочные узлы, все для комфортного перемещения грузов, пассажиров. И дәрежелер арасында кечірілген Россия страна возможностей адлы Бутун Русия конкурсы тәшкіл етілі. Бұ ярышның эсас мақсады Бутун дәвлеті олған перспектив ве истидатлы и дәрежелеріні тапмақ. Лейханын амелге кечірілмесі үшін президент янында чалышқан дәвлет идаресі меселелері бойынша комиссия месулетлі. Боғырча қасабасында Қырым-Бари адлы парк ачылды. Бұтантана Қырым Русия еркянына кіргенінен 5 жылығына бағышланды. Тәдбір Дәвлет Дума мебусы Руслан Балбекнің тәшібісінен кечірілді. Бұ ерде әнді 200 терек отырылды. Яны ратлық зонасы насыл олачаға ақта мұхбірлеріміз тариф етмеге азырлар. Milli yemekler en yaxşı jadi takımlar ve balalar için attraksiyonlar. Boğurça kasabasında bayram muhitinde yanı skver açıldı. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Her şey duadan başlandı. Sonra aksiyanın iştirakçıları gelecek nesilge öz teleklerini yazdılar. Hatıra kapsulanı 25 yıldan son açacaklar. Milletimizin geleceği baktlı olsun, şanslı, güzel olsun. Yanı parkını abadanlaştırmak maksadının cemaat kurantalarından keldi. Çünkü şahsi örnek terbiyelevde en yaxşı usuldur. Tek böyle etip urf adetlerimizni saklap olacakmız. Çınar, Servi, Akçam ve Ardıç terekleri er bir oturulgan fidan yarım adamızda muhabbetlik ve aman esenlik timsalidir. Barde ana vatanımızın toprağını yeşilletmek adeti gayırdan tıklenili. Возродить традицию кошар, я к этой идее приложился. Считаю, что вот добрые традиции, которые сплачивали наше общество, вот эти социальные институты взаимопомощи, они должны культивироваться в обществе. И еще раз напомнить крымским татарам, в целом крымчанам, что мы сообща, делая что-то общее, полезное для всех, становимся ближе друг к другу. Bu aksiyada Boğurça kasabasının temelcilerinden biri belli alim Umar Abdulgaziz bütün Kurantasının iştirak etti. O kasabanı da hiçbir kommunikasiyasız hatırlay. Şimdi ise bu yer Ahmejit'nin en ilerileyen rayonu olayata. Park yerli sakinler için rahatlık ve subet geçirmek yeri olacak. Ну вот мы пришли в 3 поколениях. Наш депутат позаботился, чтобы этот массив немножко отодвинули, освободили. И здесь появилась возможность посадить деревья. И будет у нас замечательный свой
ну, сквер назовем, или как его, может быть, растет до размеров парка. Мераметлик акцияга девлет мөселері ве ичтимаи тешкилатлар кошулдылар. Өз аллеясыны келечек паркта Кырым Жумхурiyet yolbaşçısının yanında Kırım Tatar halkının cemaat şurasının azaları da oturttular. Oz tuğan toprağımızı, vatanımızı böyle yeşillendirmek, güzel yaptırmak hem de büyük bir zevktir, hem de büyük bir gururdur. Gerçekten bugün bizler için bu haşar büyük bir bayram gibi. Самое главное, что все пришли со своими детьми и уже со своими внуками. Для нас, конечно, это очень символично, потому что вот дерево символизирует вот этот ствол генетический. Поэтому всех поздравляю. Çok yıllar devamında yerli sakinler bu toprak damartası için kureştiler. Ama Devlet Duma'nın mebusu Ruslan Balbek'nin yardımıyla bu teritoriya Kennedy halk variyeti oldu. Хотел, конечно, поблагодарить Руслана Исмаиловича обязательно в том, что он главным идеологом и вдохновителем этой всей идеи, которая в итоге родилась и была задумана и сегодня уже начала практическую свою реализацию. Episi toplanğanlar şahsi hissesinden etraftaki muhitke sevgi duygusunu gösterdiler. Öz ellerinden yaratılgan şeyini her bir kişi saklar. Мы посадим парк, деревья и будет возле нашей школы очень красиво. У нас растут дети, у детей будут внуки. И как бы наши старики будут приходить в этот парк. То есть как бы это не только как бы для нашего одного микрорайона. Для любого жителя города Симферополя могут приехать отдохнуть. Зеленый парк. Его как раз нам не хватало. А то это был пустырь заброшенный. Надеюсь, что в будущем, лет через 5, это будет зеленый, красивый парк. Umumen 200 yaş terek oturuldu. Bu senenin sonuna park bütünlüğü abanlaştırılacak. Bu yerde gezinti aleyası ve çeşme peyda olacak. Mütehassıs dizaynerler grupası endi çalışı başladı. 25 yıldan sonra ise kapsula içindeki mesaj öz nesilge Borçoqraq mikrorayonu nasıl kurulğanı haqda hatırlayacak. Ayşe Şulakova, Sultaniya Sitakayeva, Hasan Zivadinov, Magomed Nestorov, Millet için. Sanksiyalarga cevap halk diplomatiyası sınırlarını sile. Kırımga nevbetteki kere Almanya'dan eyet geldi. Olar 3 gün devam etken ziyaretlerinde Kırım Mühendislik ve Pedagogika Üniversitesi'nde de bulundular. Tafsilatlarının hepsi levhamızda. КМПУ'нын ректоры Чингис Якубов чет элден келген мусафирлерни алман тилинде селамлай. Бу тилни ректор Алманияда илми иш иле огырашкан вакытта угренди. Докторлык диссертация корчалады. КМПУ'нда чет элден мусафирлер келүүі янылык дегелдер. Университет эр вакыт чешит мемлекеттерден мусафирлерни желп эте. Бүгүн мында Алманиянын 10 сакини булунду. Бу журналистлер ве жемаат эрбаплары. Ректор шахсен өзі экскурсия кечире. Эневеля возрождение деп адланган абидеге диккат айрылды. Bundan son musafirlerге амели сөслүү санат кафедрасыны көстердилер. Бу университетінің гурурудур. Бу ерде эмзе маневи урба текіле эмде милли кийимлер яратыла. Урба дизайны лабораториясы да бар. Двойное золотое высокое шитье. Университет текстиль санаи гайырдан текленуы үчүн кадрларны тербиелей. Жумхурiyet акимиети исе буна олдукча кол тута. Бу себептен Али окув юртунун студентлери земаневи донатмалар ярдымынен тасил алалар. Сергей Валерьевич очень по-доброму относится к нашему университету. Спасибо большое. И вот все оборудование приобрелось уже вот буквально в этих годах, вот буквально год назад. В Российском Крыму. Бу энди Mühendislik технология факультетыдыр. Якында мында дуньяда эң земаневи донатма пейда олды. Бу эле стендлер Русияда бир качдан эдир. Немецкого производства. Вы видите здесь оборудование такое. Практически весь автомобиль разложен в стендовом исполнении. Катырламак үчүн фото ве видео. Алманияда зенадашларга ве танышларга кырымлылар насыл жашаганы акта тариф этмеге мүмкүн олор. Я восхищен университетом. Я сам инженер по образованию. Меня очень впечатлило увиденное здесь. Кырым татар кайтармасы туган тилимизде йырлар Кемания чалывы. Бу экскурсиянын соңки кысмы олду. У нас в Европе есть информация, что права крымских татар здесь ущемляются. У нас же сложилось противоположное мнение. Наоборот, развитие их культуры и традиций поддерживаются. Университетінің студентлері ве очалары оларны меграхлаган суаллерны берділер. Бераберлікте форум кечірілуіні музакире еттілер. В таком живом общении мы провели экскурсию, показали достижения наших художников, наших инженеров.
К сожалению, потому что время было очень ограничено, мы не смогли там охватить, конечно, весь университет. Alman heyeti Kırım'a kelgenleri sebebinden Ukrayna tarafından olabilgen sanksiyalardan sakınmayı. Çetelden kelgen cemiyetçiler Yarımada'daki denişmelerge kıymet kestiler. Bu 5 yıl devamında Kırım denişti. Rusiyalı Kırım'da muzbe denişmeler birden görünüyor. Мы увидели результаты референдума и впечатлены тем, что произошло здесь за 5 лет. Мы убедились, что ситуация, которую отражает СМИ в Европе, абсолютно отличается от того, что здесь. Поэтому считаем, что должны быть найдены политические решения для обсуждения этой проблемы. Halk diplomatiyası oys mahsulatlarını gösteriyor. Bu garbi memleketler sakinlerinin Yarımada akta fikirlerini dönüştürmek için vastalardan biridir. За прошлый год у нас достаточно много было гостей из Европы, в том числе и из Германии. Ну а если более конкретно, это Норвегия, Германия, Австрия, Голландия, Бельгия. Делегатlar eminler Avropa Rusya ile iyi münasebetlerini saklamak gerek. Sanksiyalardan memleketin siyasi ceryanında iştirak etkenler episi zarar görürler. Ayşe Şulakova, Akim Bekirov, Vladislav Kravtsov, Millet için. Söz ve matbuat vasıtalarının serbestligi, zemanevi çağıruvlar ve korkutuvlar. Bu mevzuda İsveçre'de matbuat konferensiyası geçirildi. Tedbirde Kırım heyeti, Женевада yerleşken vezirler korpusun heyeti, halkara cemiyetlerinin vekilleri, Rusya ve çetel matbuat vasıtalarının temsilcileri iştirak ettiler. Millet telekanalının general müdürü Ervin Musayev bu merasimde iştirak etmege de istedi. Lakin vize alıp olamadı. Lakin Rusya'nın içki çetel işleri boyunca nazirliginin yardımının Moskvadan konferensiya bak yapıldı. Ervin Musayev öz çıkışında 5 yıl içinde Kırım'ın kazançları ve yanı infrastruktura obyektleri hakkında tarif etti. Kaydetilgenine göre Rusya'ya kaytkan son Kırım sakinlerine zemanevi yüksek keyfiyetli hizmetler gerçek oldu. Одним из первых указов президента России Владимира Владимировича Путина стал указ о реабилитации крымско-татарского, армянского, немецкого, греческого и других народов Крыма. Принята Конституция Республики Крым, законодательно закрепляющая на полуострове 3 государственных языка – русский, украинский и крымско-татарский. Во многих местах компактного проживания крымских татар впервые за многие годы появились свет, газ, вода, дороги, детские садики, школы, больницы. Сегодня нам, крымчанам, есть чем гордиться. По Крымскому мосту налажено сообщение с материком. Аэропорты ежедневно принимают пассажиров. Строительство Тавриды вышло на завершающий этап. В городах и селах идут работы по благоустройству. Но главное, мы можем гордиться собой. Ведь за такой небольшой период времени мы приложили массу усилий, чтобы сделать свою жизнь лучше. Ervin Musayev Millet Teлеканалы ve Vatan Sedası Radyosu'nun muvaffakiyetli işi ve zemanevi Kırım'da informasyon infrastruktura ve teknolojiyaları hakkında tarif etti. Müdür, öz çıkışında konferensiya iştirakçilerine Kırım'ın 3 dilinde yazılgan anayasasına ve İngilizce Kırım Bari adlı albomunu gösterdi. Ve Rusya'nın çetel işleri vezirligine müracaat etip, bunlarını episini Женеваға yollamağa rica etti. Kırım hakkında olgan doğru malumat halkara cemiyetinin көсөгінде olmalı. Kırım Ulu Vatan Cenginde kazanılgan galibinin nevbetteki yıl dönemini kaydetmege hazırlana. Alimlerinin güçlerinin tarihi jintıklar hazırlana. Olar Kırım Tatarlarının koşkan hissesi hakkında olacak. Tafsilatlıca levhamızda seyretiniz. Вот первая запись проводил Базир Чечи. Приехал человек из Севастополя. Akhyar sakini Ozdaysa Ablakim Ablayev'nin mektubunu getirdi. Ulu Vatan Cenginde iştirak etken. Cengdeki çatışmalarının birinde elak olgan. Endi yakınlarda bu askerinin kahramanlığı da binlerden Kırım Tatarlarının isminin birlikte tarihe girecek. Kırım'da Kırım Tatarlar Vatan Hizmetinde adlı kitaplar seriyasını hazırlaylar. Bu kitap Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek'nin teşebbüsü ile bastırılacak. Böyle kitaplar Kırım Tatarlarını Cengde iştirak etmeleri aktaki kirli laflarını toxtatmağa yardım edecek. Предложен Русланом Бальбеком новый подход. Давайте покажем, как оно было. И вот тут я восхищен идеей дать цикл книг о службе крымских татар Отечеству. И вот мы решили показать там и крымские татары в войне 812 года, и крымские татары в войне Первой мировой,
в Отечественной войне самым широким смыслом. Отдельно партизан, отдельно фронт, отдельно подпольщики. Китаплар буюк тарих кысмыны каплап алачаклар. Оларның эр бір нәшірі белі бір тарихке доғрылтылачақ. Китапның бірінші томы есе энді Галибек Уню 9 майыста дүния юзыны көрежек. Тарихи серияны азырланмасы үстінде тарихчилер тақымы чалыша. Китаплар бюджеттен тыш параларынан нешір етілежек. Буна парламентарий қол тутажақ. Я больше полагаюсь на Руслана Бальбека. Он включил все рычаги. Это нужно крымско-татарскому народу. Хватит оправдываться. Давайте покажем, что у нас есть. Бу Совет бірлігінің Қараманлар аллеясында 37 Қырым сәкинлерінің адлары көрсетілген. Олардан 8-ы Қырым татар қараманлары. Улы ватан жеңкінде иштирак еткен, жебеде өз жанларыны берген халқымыздың аскерлері сайысыда не қадар ажыба, чоқысы ғайып болды. Ama bu hareketlerge bakmadan bir ayvel sımında 10. sınıfının Kırım tarixi kitabı çıktı. Bu kitapta bizim halkımızda olğan qaramanlıq aydınlatılmagan. Kitap boyunca dava yüksek seviyede çözüldü. Самая значимая реакция была, конечно, на депутата Государственной Думы Руслана Бальбека, потому что она сразу перевела проблему в иную плоскость. Это не местничество, не мнение какого-то человека. Затронуты интересы целого народа. И народ, что меня вот приятно поразило, в данном случае сплотился вокруг Руслана Бальбека. Все силы, которые между собой конфронтируют и прочее, они все подставили плечо. И это было приятно видеть. Руслан Бальбекнің тәшебісілі Қырым татарларының женг вақытындаки сатқынлықларыны ресми весиқалар көстерген менбаларыны тапылмасы бойынша тогерек маса кечірілген еді. Нәтижеде ақиқи дәлелер тапылмады. Китап муэлифлері eski ve рет етілмеген весиқалардан малюматны ишлеттілер. Накануне депортации надо было как-то это все упаковать в какое-то обвинение. И в докладной Кабулова-Берии пишется, 20 тысяч татар призвали, и они все перешли на сторону немцев. Вы представляете, источник информации НКВД. Böyle yalancı derslik derhal mekteplerden alındı. Şimdi o ekspertizada buluna. Şimdi ise Kırım alimleri yarımadamızın sakinleriyle temelli emek hazırlamaktalar. Ulu Vatan Cenkinde iştirak etken soy soplarınız hakkında malumatını Millet Telekanalının resmi adresine yollabilirsiniz. Bu bilgiler tarihçiler takımına yollanılacak. Ayşe Şulakova, Alişer Alimov, Akim Bekirov, Millet için. Keçenleri Ulu Kırım Tatar marifçisi İsmail Gasprinski'nin doğanına 168 yıl doldu. Onun adı yarımadadan tış yerlerde de belli. İslihatçı, marifçi, muarir. Gasprinski'nin faaliyeti tek Kırım Tatarlarının yaşayışını değil de bütün Rusya'nın Türkiye dünyasını da dönüştürdü. Marifçinin gayelerini alle da bir çok adamlar kullanıla. Tafsilatlıca Fatime Sedemetovanın levhasında. Исмаил Гаспринский bu insanın adı bütün dünya cemaatçılığına belli. Marifçi, İslihatçı, Kırım Tatar matbuatının yaratıcısı. Газета bu marifet mahsuludur. Bu mahsulga ise biz gayet muhtajmız. İsmail Gasprinский. Erçi 1883 senesi Tercüman gazetasından başlandı. O birden iki tilde neşir etiledi ve çok vakit devamında Rusya'da Türkiye tilinde basılgan yekeni neşir sayılaydı. Tek bizim milletimiz ileri yürüsün de yapsın ve mına Kırım'a özümüzün milletimizge çok fayda getirsin degen böyle bir sitataları var, sözleri var, yazılgan şeyler olar kaldı. Ve bizim maksadımız mına aynı bu şeylerini көрсетmek ve айтmak. İsmail Bey balalarının okuşunun de uğraşaydı. O Arap tilinin öğrenilivini kolaylaştırdı. Talebeler sözünün ecelarını değil de seslerini öğreneydiler. Böyle usul okuvunu iki uçkerege tezleştireydi. O baştan o halkını düşünürdüm. Cahillikten çıkarayım deyip. 1916 senesi tek Rusya'da 5000 mektep deniştirildi. Bizim zamanımız bilgi zamanı. Alem bu bilgilerinin kureş meydanı ve onda bilgisiz yaşamak mümkün değil. İsmail Gasprinski. 1910 senesi İsmail Gasprinski Nobel mükafatına nail oldu ama onu elde etip olamadı. Bugün şu ulu mütefakırının adını Kırım'da ve Attakazan'daki kasaba ve sokaklar taşıyor. Marifçinin hatırasına abideler yerleştiriliyor. Yarımadamızın paytahtında ise Kırım Tatar Kitapxanası Marifçinin adının bellidir. Мы обладаем самой большой коллекцией литературы на крымско-татарском языке.
литературы о крымских татарах. И, конечно, с гордостью всегда отмечаем, что и сегодня вся литература, которая была издана до Великой Отечественной войны, вот нам была передана. Очень много книг, коллекций литературы была передана с Турции. Бақчасарайда Исмаил Гаспринскийнің евы нешрияты олған бинада мемориаль музейі чалыша. Тамам бұл ерде нешірчінің фоторесімлері вешейлері сақланыла. 2015 сенесі өзішіні Исмаил Гаспринскийнің адыны ташыған медиа меркез башлады. Мойсесеге Қырымдаки милли көтлеве мәлімат васталарының 9 муариреті кірді. Точно знаем и гарантируем, что на страницах наших периодических изданий у нас точная, правильная информация, которая не искажается и которая доносится именно с точки подачи, как она произошла. 2017 сенесі милли телеканалы ислячының аяты вейджады ақта весиқалы фильм чықарды. Дүнияже, диним яни қайдем будыр. Тамам осени ярмадамызда дүнияда ilk сефер милли конфессиялар, миллетлер ара ве конфессиялар ара муабетлегіне қол тұтывы үшін Исмаил Гаспринскийнің медали тесіз етілді. Бірінші оларақ бұл мукафатқа Февзи Якубов нәйлілді ве Улу Марифчының сөзлеріні аңды. Я не пожертвовал бы ни одной капли чернил для этих заметок, если бы одну минуту сомневался в блестящем будущем моего Отечества России и живущего в нем мусульманства. Халқара севеде чешет конкурслар ве илмия милли конференциялар кечерілі оның нешірлері ақта ве ғайлері esasында ilmi ишлер языла. Актуальность идеи Исмаила Гаспринского сегодня очень высока в условиях современных. И я считаю, что молодое поколение должно об этом узнавать. И очень приятно, что много людей, которые интересуются, собираются вместе и делятся очень важными сведениями жизни и творчества Исмаил Бея. Бүгінгі күнімізде Қырымдауының муаррирлік фәалиетіні Қырым татар тілінде yayınлаған милли телеканалы Ватан Седасы радиосы ве онлар матбуат васталары девам етмекте. Фатиме Сейдаметова, Милет үшін. Милетінден шыққан қараманларының қатырасыны сайған халық ұлы деп сайылмасы мүмкін. Зоя қасабасының 2-ші санлы мектебінде Ұлы Ватан жеңкінің қараманы Сейтнафи Сейтвилиевге бағышланған қатыра дәрісі кечірілді. Қараманның доғанындан 100 ел толуы тәдбірінде біздің тақымымыз да болынды. Bu günlerde öz 90 yıllık юбилейini Saniye Sarıhalilova kaydettim. Şu günün onun evindeki sofra donatılgan ola. Saniye Bitan'ın 3 kızı, 7 torunu ve 11 tane torundan torunu var. Endi ata torundan torununun da balası var. Onun için evde musafir çok olacak. Güzelçikte yaşayayım şükür. Kızlarımdan bek baktılımın. Kızlarım bek yakşı, bek mabet. Birbirinden bir kerecik darıllıkları olmay. Bütün mailenin halkı şaşa. O kadar güzel kızlarım var. Akayım erti öldü, yalnız kaldım. Yaşayışını duymadım. Yaxşı yaşayayım, Allah'a şükür, binlerine şükür. Allah razı olsun, sağ olunuz bağlı. Saniye Bitay Velke Albat rayonu olgan Küçük Ozenbaş köyünde doğdu. Şimdi bu Bahçesaray rayonudur. Ailede 5 bala terbiyeleniydi. 3 kız, 2 oğlan. Cenk devrinde köylüler kolxozda çalışa ve Kızıl Ordu'ya yardım etediler. Bizim kolxoz tabaka savxoz idi. Tütün saçılaydı. Tütünü saçılgan sonra onu asırap tay deyimiz, tük deyler Rusçasına. Taylar etip armiyalarga отправка olайды. O kadar yaxşı tütün çıkaydı bizim köyde, bizim rayonda. Bizim Bahçesaray rayonunun toprağı az idi, tütün saçılaydı. Bir yerde öyle tütün yok idi. Birincilikni bizim kolxoz alaydı. Er vaxt. Armiyaga kimi çorap olup yibere, kimi tütün yibere, kimi bezorukavkaçıkları olup yibere, kiminin koluna ne keli. Avletip yardım ettik. Bizler 15 yaşında kız balalar bizim köyümüzde yaşayış ağır edi elbette. Ağır olsa da bizler her şeye dayandık. Saniye Bitan'ın ısrarlığı ve ser tabiatı babasından ve dayısından geçkendir. Onlar cenk yılları partizanlık etediler. Связаны партизанен Bekir Emcem, Osman Bekirov. Bek güzel razvedçik edi. Bütün partizan otrядын alıp yüredi. Ne için deseniz, bütün köyün sokakların
Қайда ташылардың түбіне хобалар бар еді, оларны епсін білейді. Немселер авлауға шыққанда, оларны алып барып анда сақлай еді. Ойлетіп құтқарды. Яш Сания ханымның эмексеверлігі дефалар же девлет мүкафатларынан тағдырленген еді. Олардың арасында яқшы иш 5 жылық ударнығы ичтимай ярышлар ғалибы кебелері де бар. Бұл екі яшына бақмадан Сания бита шымды де ерінде отырмай. Огородта чапалайым, отшыларын бірдәне қалдырмайым. Огородна тереклеріне обрезка етем, суарам. Алма көре тұрмаларым, бір күн отырмаға істемейім. Жүрем, жүрмеге севем. Магазинге де барып келем. Движение жизни дейруслар әлбетте өле доғыру. Аяқлар тоқтамаса, яшайыш олай екен. Мен оны білем. Физкультурада алам. Сания Сарихалилова пек дүлбер ерлай. Оны вақыт чеші тәдбірлерге давет етеділер. Өз 90 яшында ОЭПСі Қырым татар түркілеріні ezberden біле демеге мүмкін. Сания қартана бізге де ұнтылған вепек назик мавилем ерні ижра етті. Ресі келемеш мавилем Сания битанын яшайыш yoluna баққанда девамлы өмір кечірмекте бұйық ве муабет Құранта актив нұқтай назар ве бұйық емексеверлік сілтен бергенні аңлайсын. Нәжи Исаева, Руслан Минаев, Владислав Кравцов, Милет үшін. Шындылық бұл хаберлерінің эпысы еді, бізнен олыңыз. Да толу мәліматны ичтимаи ағылардаки шақси сайфелерімізде тапмаға мүмкін. Эйліклерде көрішейік.